Talo falava Samoa malo le whaasau kare divanga o lea fiafi. Ia I le toi abatalia fo o tiutu mawhaiva mesi fo o le tautua alau Blue TV. Ia bali tātou o nanga mara porukalame o le Tautai A'e S3 o sio tātou o tunu o le nei fo ia fiafi po le nei fo iaso. Talofa ma whaafela ia tu Samoa I lau mai moanga. Ia mesi fo I o lau whaasau po o whea lava lea te mafuta mai ai. Tonu o lau Maota, tonu o lau whalewhainga ruenga, tonu o lau sā, ma ai oe I le vea. Ia po runga fo I o le ulu, ma runga o le ngiwa langa o tātou I Samoa, so le mau hae hui mea ua mafuta ma I le to o tele. Ia o whea lava runga o le vasa, ia po o le lau ele foi. E mua ia ona o whaatalofa, ia ma moli polo whaanga o le proklame, ia te oe Samoa le atunu pele le loto, ma le anganga, Ia lea kana leo le tua o le ua tātou tini tau doo I le ulu a iaso o le mazina lona lua. O pakako, ioe, mais tātou pakipati. O le aso mua le nei o le mazina o Februari. Lua afe, lua se fulu ma le tolu, a siata fale manu pio vauliko. O te ofo alofa ma o whaata alofa tuai lo taupa ia, ma lo taupa malu Samoa. O oe o le atunu umamala. O oe, ia o le atunu tofi. Ia oe fo o le atunu ele se atunu taliola fa mai o Samoa e fa vai ona tofinga e fa vai ona ngafa e fa vai fo ona ainga ia e malu fo I fa fa upolunga fa talofa fa filo ia tu ile amatalia I fo I o le proklame ile dei fia fio le solulu fio la ia le ua afar vai aso e ma eu le vave o le tulanga wa ia aso mataimi o I tu la fo ia mai so le alu o vai aso masina ma le emo fo I o le tausanga lantou. Whaatalofa ma whaafelo ia tuai lo taupa ia malo o tau ma malu. Ia e mese fo I o le nei aso ea mai tiu te mawhaiva. Wa uma ngā luenga, wa mai a ngā luenga, bo o lea ua whaatili foe mo lea e. Ia po le fua taen I lungo le awala ma e fia le musika, le pum whapa o mai o lau musika. Ia ma toe anga I le fale wa mai a tiu te o le nei aso. Ma le tua, o lea ua 5 minute wa te aile 5 ia mantou iau te ronei o lea la mātou te awhatutusa ma Samoa o lea mātou te li umai a whaatasi o mātou teimi ia paule e senga o te loa ua pongi Samoa a o mātou wa ia iau te ronei ia aia ona o le whaima pa ua wanga ma ti munga I le aua o ai o te whalangi e hafua iona tau wha malu marupi e pongi sa a o mātou o le taimi a asalava nei o le la ia mātou I New Zealand ono tu langa fo o le swing o le taimi ia morisi la fia fo I le totele aua la le te tau popole pe ki ua fa pe e vili mai ua momoe mātou I New Zealand le ai e le taita ia o te lo o le tau ngā patuma le o le whaafu ia le totele wa le fu va ia le susulu le la ia mātou I au kila nei feo I o le tala le lei ia mai iao se iho I u pa I o Samoa ia mai lava le matasaua ia mai ele sao le tui manua se ia ba ia ele le ana taua nei filima puletu o le pai sina ma le pai le o le pai ma ia o le tapai o na fanua fa atulo wantu yo taupa ia o le ale o ia se fa matalanga ia ai tātou afe mai I lungo le tātou porokalame fa talo fa tu ile sunga ia ele sala tali matasi ia o telefo ia so ele toe va ia li eis o le ali tūlanga o iai o seki mea uma. Ia me se foi o le fionga ia lea o se vai. Vasa matalena a beru mara tau maafutanga o folo fantu I se uso le songa I le maupua na whanua le songa sua po o le tō whare me tō whaiva. Ia ma le whale lua o lo tō ainga. Ia le songa sua Lawrence senga ula a jing. Ia me se foi o le whantua. Ia te li loli pu o lo sa I ngai I Remwera. Ia alo fatele antu si o te ile nai te rua mafuta. Te nei te ole ainga taua ana ma le lantu tama. Ia me se fo nai tu ole ainga ia fai malia lo sa le anga ole lava fe ngai tatou malolonga a talo fatu ia te luso ia tu lo fo iswafa ma malu kiri sombe malae a talo fatu mo bire tau se fo ia mai le proklame ma tua ole tatou wa ia amatanga o le shout out lava ia ma le fa malo ma le fa talofa se o tofine ia silia fai ka fiola ia le mafuta mai manrewa ia ai mai sela ia o le tofa ia fa ia por fitalinga ia va ili ia le freseu le mafuta mai ma le fa nau ina i manrewa ia fa malo ma fa talofa tu asia ta ia to uma ma proklame ile nei vaenga o le fiafi ia ele fa galo do foi ia le vao
te reinga le vao to lei matapula Iulio ma le tau foi mafutanga le mafuta mai malipone o folofatu asiata ma le proklame yante o tu uma. Tupua lau falilino fai misasa surusi wo mapaanga mamai lava le proklame le aso ma le aso. O kila longa anga fa be fai ona fa aliu mea lofa mea nei o lava. O kila longa anga fa be mafai o nga fa aliu se lingi. Ok, lo la ukala. O le tangata mua lea le tele ai o au tupe maua mai ai. O le sunga ia tupu foni. Anda lo fa mo folo fatu. Mi ngao iyo e. Va le puta vui. Ta maito le tipa ula fa ta lo fa mo folo fatu asiata. Ia ile mafutanga ale ngata ilo sunga berry boli pola sua. Ia mali tau fo i mafutanga le devanga le fia ngata ilea. Ia o sone a pineru. Ia mari mafutanga iyo e. Le vanga o le fia folo fatu asiata. Tama en bell. Ya, ai se fo la tu foi mafutanga le nevanga le fa pe foi. Se lepa kirisi masi fa talo fatu asia ya to tole mafuta mai Alaska uko. Kai mamau. Alo fatu mai o to Alaska ya me se fo yo se uso. Briscoe ya o to ba le la tu foi mafutanga ya fa pe foi la E8 falitano ai. Ya le mafuta be le nevanga o le fiafi. Malo le soifua lau le leiant o to uma e le fa garoina foi. Ia wo mapa anga mai lungo le tato YouTube channel o ha mai auto nga fa inga o i lo longo le nei va veo manta utia tu langa o lo fe ngai ba manto ni sila auto i America Australia ai se fo yo Hawaii manisi o tunu ur kelope ia nga le mai na yo to ainga mo tato ainga au fu ki fa maka ivi mai ave wa foi nga me nga so longa le yar kau o le mai lau pupula malua mai o fonga ai na vai mai lo fo wa live ku ro ainga ma live tu na yo te fo le o mantua ta fia le vai lu ma monta ia wa au solo le moenga i lungo le vai ia te ia le o fai male ni a wifi so ye se ki ona le anga va pena e le maua ya ta toto ainga tangata va pena aianga le mai mo to wala lo fa mai se taimi ona fa ilo fo ile lungo programe tanto o nanga fe so soani mo po tato emergency responses lea o allocate la vetitono o kilani e mai so tanto ia o kilani saute ana f born e mai le vanga le viafi mai se fo sunga Lucia pesamino filia ma to fo i mafutanga ia pe se fo yo moli fa u ma le mafutanga le vanga le viafi o so foi fa ta lo fa tu ya yosa isa ako e se foi la ia Quincy Elizabeth mo moisea le mafuta mai le vanga te no tamai toru me asa e fa pe foi la songa pepe mo tai fa ta lo fa tu asia tai ya o to ia ele le vanga le viafi also le malu Alexander Williams le te va ai tunga se mo moli lo fa nga ia so fo manuia tai malie io ia wa le o toe waikanto o le ua mele pone Australia ia le na ia le wa fa ilo mai ale me la wa movie ai na la tai mi ala ngai o ku lo ia yo patatu ia le AC manu le ua maua ia le me lo movie ia le se fionga ia le man tau le Realty ma lo so fo manuia pe se fo le vanga ia ba auto umala o ma pa anga mai ale tanto proclame feololo le tau ia ma Joseph Okilani le la tu na tu lunga le tatu weather forecast le se to sila mai ia le tau fai tale na tu mo auto o nei la vai ia ma tau Okilani le te vatua ma tau la vai lunga Okilani o nei ia o le tau to ulu va vanti munga e la timu la o le fa solo to na nei le fiafi o le au nga ngi ia mo na tatu nei Okilani nei o to sila fiai lono winga e to ulu fo iti munga le overnight mo tanto o se vai ngai la so fita ao ia o le fa pena ona to ulu vati munga e vai fo ile manta le la pita e le o ye se tu langa fo ile le susulu wai malo si le la ilo na temi anto ole awa uli le fa tu langa mele tala le tau le so ao ta pena o le te mafuta mai o kilani e ti munga le awa uli fa solo tuai ile po io no wingala awane e mafau fa pe o uma ia ki munga ia e fa ta pena matua e fa ta pena le nga yele kala vo ile le nga fa ya ko ilolo mo ku vao e ya oine e ya uta hao nge ke wa aka ma e fa pe mai ia ele ko sa o se vai ele ki mu ia o uma nga me e sili lava le tato ta pena
ma whaatahua ia te oe lou soifua lau le leima lou songa le mu. E tahua la foi, ua tele nisi o tātou au onanga, tātou atu le manolonga, a foi mai, tātou whaafitaia tātou kompani langoronga sua, le ngata ilea, o na wha mapu e lea ma whailoa jia te autou, po o fea e iai au onanga, e te tau ono tau surufanga iai, a wā le taimile nei, o le mo o mianga, ai mai se soninga, pia mai e tātou whaasalau wha business nei. Taro whalama Samoa, ka foi ngai mala o ko ngaru au ro maumanga nei ko I. Afa pe tau sa ili se lu au wa foi ia to na yo le sama so tai tasi. E te mau le Tasi Market tatoru au felesia fa ko a otto me sa. So mai le tule. O tatou fai palang. Felesi na foi no me felesia ke mau le Tasi Market. Le ga tailo tatou talo ni wele ar kama mai fiki. Karo pingi ki foi le pink taro. Number 1 pe api ni waila e ofa Tasi Market tatoru au. Maua foi tātou maukeni, so o si tu ai ngā saise, se mana tua foi, e mawhaionga whaiei whaausi, whaiei kuka ese. Li liu mai le tūlea, le te sisira mai ai, angi ese, maali eia, o lai sio ki langi Samoa, aveni angi mo te mina i ro ainga. Maua mare tātou popo, e whaiei lau pepe, I nei le Tasi Market. A whaapea foi ke aunga kae valu popo, e ai foi le apa pepe. E maua foi e tātou whasimoli ngosi mai lava e nei tina mata mai ta I Samoa. Le ua whaatawina I so o si tu ai ngā lanu, so o si tu ai ngā manongi ese foi. E le gata I lea, whaupo foi le tātou whanu Samoa. Le tamasasa oa lea e au ngā mō ngase, ia ai mese foi wha I leino lo tino, whapea foi tātou sama ngā pe. Aulo maua foi tātou lenga, tau sirisina mai. O le tātou Samoan turmeric, o le tātou lenga tai lea, o le kama lea o ava, ma le tua, taimi o le sama, lea ua warumia le tātou ava. O mai la ia le vahenga mō le whanau laiti, maua le tātou vai o le fulu, maua le tātou vai lafa, ia le kama lea le su e le toa tele. Ia wao le foi vai tau o matua pi le mangeso le kingo. Maua ma le tātou mangesia mō le whanau. Ia e mai se foi o le tātou vai tale, ia o le vai fiva, so o si tu ai ngā vai mō le whanau e te maua I nei le Tasi Market. Samoa, e tasi lava le whare o loa e te maua umai o loa umanei, na o le Tasi Market. Tasi Market, the taste of Polynesia and your affordable local. Toi whakera ia tuli toi tali mai o le proklame ia mai e tātou malologa masani e le dei vanga le fiafi whatalo whātu e le tausi a teisisi ma le tau whā ia whata po le songa tu isa mau mafuta mai sini Australia ma utu umalala. Bele Sefika, watching from North Carolina. Ooh. Oh, Carolina. Ia le na. E ka umai loa ngai si keke ngai manai no fuanga nei. E pia mangi ki roka ki ngoi roka fia ki e molota fia malanga jo iai. O le tati tau vai tunga. Pea o le wa. O le wa vai tunga. Wa tau woti fasa sao umala au fio mai Samoa le wa. O le wa kula ia ku o le wa tau fia ia nisi o malanga. Mo le malanga mai nei au te roa. Ia o tola le mafuta mai Samoa. Ai mai se oe le na whailau wha angoi e ke koe fo I le ngā ruenga le veaso le nei. So ia te whatanga ita. So ia ke ola pesto. Wa le vanga e fia. O le ua koe wha popo le toe Wa o le sia. So le mele ia au I Samoa. E matua le toe fio mai Ia o ai se a le koe fia sau le mangai o le life lau o iei tono Samoa. O le pomoni ale na. Ia wau te loa ia lau tamai o lino. Hata lo whai a lino Samoa na ngalo. Ia te loa lingo ia o le lako I Samoa e laki e koe fui mai. Ia mai wau te loa e li sala ia ana le whatu ne lito o lua o le atu I whafo. Ele koe fia whai mai. Ia wale le ai mo le to tele o ila dou le poloka I Samoa ono tu langa o lolo vai ma tapenanga fo I o toe whaale le o vaenga o le malai vaale le salo fia le vai. Ia so ia ki whakanga hika o ngā e fia koe mawari si au holiday. Ia wa o tu ai ngā tamalana. Ia ele ise option ale pule. Ai to tongi tu lava. Ia wa ko sila mai o whai o ka elenga me e wa o tau sila mai ata ia vantulu. O ka elenga ia wa o pa wa au ia wa wha o ngai mato. Ai ui o lea. Ai tātou tele itala no tele niso vaenga ia. E ia ina I vaenga o te mana o uma tātou whaaso au te fia whawtaia le tātou major sponsors. Ia le Tasi Market. Ia sunga whawhianga inga e me se foi. Ia ole au nanga
I le aso ma le aso i le lango suaina o le tātou proklame. O kua inga aso ki mungi. E ngā o le whaarifukalo ai lo mawhauwhau. Ma le koko Samoa. E sao. A whapea fo i ke au ngā kāwa. Kele fo i ngā luenga i toi whaarifu peo ngā o whailoa ia o ea nafi. Masi popo ma le kikisenga. E oi. Ka mala lele sau mai Samoa i le sūla. Ia ai a whapea fo ia ua overtele a fo i lo le fia mingoi. Uncle John Nilo. A skuli me le Uncle Johnny. Ia e te no fo ai la, ba tua fo la. O le ua maua ma vai fo i o le vaitane. O le vaitale. Ia ora kama fo i le vai lafa, vai mangeso. Ai ki rola ukala le la fai atu. Ai au la le ke le ka ele sami ka ele vai le wo sor gaming. Ia o te mana tua hanso ia. Ka ku kala ngoi fo vai ke fiu ke fia a mai runga prokalami. Sa ela fa fo ia so e sa la ukala. E ia nai vai nga fo ile le o tino pina. E ki ngo fo ki fa le ngo varu varu ki. Hui. We. Ia ala fa mai wa maur fisi pai. Se vai ngai fa pole ale mele. Ke pa me ala o ro ke ile ki wele I kaya oi. Sole o le lafa. Ia ala wa e fa ya. Ya so vo ya vai ro ngu ge o nei vai ngalana o le maua uma I Tasi Market. Ile tele le au ka ile le wa ile kai mitingi. Ia wa mix fa tasi le vai o mele le ma me fa le le. Au te popole. Fai lo fia vai o ma le mo vai o kafia. Ai a uma lo wa tau fa longo vo ile le ko mange so ngeso mai lo o. Ia mare tama vo ile pie kasi lu mai lo tua lima ai te le tua lo batu. Tasi la vale fa lo ai te mo mia. Sulu fanga loa ile Tasi Market. E te maua le ile tama na. Ia nisi na na tatou fautuanga le fanga lo ina unanga le PacificEzy. Ia mai se foi se le ni tupe pana tua o le na fa ilo atu o le woto te tala nisi o tatou ofisa masania I peole town center o te o toi mo le tatou update po o matala tatou ofisa o tui o tou pa o tara lava ia ma I mangele la o toi matala e mai se foi nisi o tatou fa lo masani o lo o fai pa anga ia male tūlanga I le tatou PacificEzy also awana ingano ia te oe e mawhaiona e whao ngaina le tatou app mana tua fo le tatou PacificEzy money transfer app kama sa saolanga ia ki ngofo fo ile le fa le yango la ui pukoko ka nga varu ro lima ia mai tango e whao ngale app le na whao ngai senta ia tūlanga ia ele whangaro ina fo ile Pacific 40 ma le talo fa voucher ia atoa I male onanga tau voucher fo ia po pepa tala o loa mo Samoa ma le tua e fiso tai fo ma le utuina o sa ile pamkesi Samoa le Maota Samoa service stations in ai vaitele mai so nisi o fala o loa o loo mawhai o na whao ngai nai tātou o unanga nei le whangaro ina fo ia le Lucila property real estate ia I te tonu o Samoa watu langa o fale o whanua o tu langa whapena pe whatau motu pe lisina ia o le to mai le nai le tua fine ia Lucila e mo o mia la vai oe ia awa fo I se whautuanga le lei mo se vaenga I mawhai o na whatauina Fatalo fatu I le totele lava outou lea e mafuta mai lunga proklame le ngata o te ronei a meso tato tunu I Samoa maso se tafa o le gelope ai o tanto ia I le vaenga le ai nei ni so tanto wa emergency response pe on over yantu le fo isa tau bafai e failo antu le taiao na le la na fe le tato proklame o te manantu ia se o tau sila mai ai le ngata lea mo oe lea e te tu fasili po o iai ea ni fesoso ninga mo tantou le Pasifika now tau fai lava whaatala noanga ma le tofa forasa ia po o le sungai a Sean tautali o ia fo i o le so upo le self-seas tau fai lava whaapai linko le ma whaatala noanga lea ona e le ngata mo tātou Samoa ai mo nai tangata atu motu o le Pasifika tango e whaasoa fo iai ke vo fa pe mai wa ngangu ia le so upu ia o le nau ta inga lava ma tu o le tatou te aukilani po ni usila it's a multicultural o le ala fo ile ala I ona tau fa pailinko ia le faingo fa talenonga ia ai o se toi fa te pale e nisi o services o loo mafai ona e surufanga pe te tango au iai ile nei taimi o mafitianga o fianga I tantou malo longa mati munga ia o te ronei fa talenonga la lea ma le to fa for sa
ia po le sunga ya Sean tautali i le taeao na lela. Whaaptai o leo mawale wanoa e whaatala noa ai ia le tō whaaforasa Sean tautali. Ia o le suisi nia so upu le tātou South Seas i le bar ma le tātou communities. Ia i le whaamoe moe whai o le nei aso a ware lima le maina o le emergency response mo tātou tangata whatalofa i lau tō whaaforasa o lau sunga Sean. O le a le whaamoe moe ngā autu o le nei poro kalame e mesi o le nei aso. Ia ma lona so fo malangi ba fioma siata fa taila mo le abno ia o le mato au langa fo I le nei aso so basically this is a Pacific response hub that we've established here in Mangere and I guess collaboration and partnership with MPP and also our community providers, so we literally have a lot of providers that are going to be together. And it's in response to the, I guess, the situation that we have in Auckland with our Pacifica families that have been, I guess, affected by the floods of recent. And as you look around, we have multiple services here, and the whole idea of this is to support not only our Mangere families, but also our community, our South Auckland community, to come in and also receive the support that they require. O le māngai o le service lea, e tatala nanga we, o le mau ke I le whawhakai po le sunga whawhenga I tangata uli, ia, mo le nei space wa mai mātou, ia, e whai e le mātou services a. Malo whaaptai wholesa, o a nisi o nau te lo le tele I o nanga I e bauai, e mawhai ona e whaai loa lava nisi o nanga laualunga, e mawhai ona su e ingi whane, o mea ai, wai tau te oa I mea mohia, o ainga ia ua kawhewhea moenga ua leanga whaamalu o TV o vaenga uka whapena, e bese fo o tābana. E mawhai ona maua so soninga ia. So part of our commitment, I guess, here at the hub, our Pacific Response Hub, we have multiple services, including the Ministry of Education. Obviously, our children need support, ongoing support with their education, but also we have our social services arm. For example, if someone is living in a car because of their situation, we do have the support services to aid them and also support them to get into some sort of housing. We also have our multiple services around our nurses and also our teams with COVID. Obviously, COVID is still around, and it's really important because you know, a lot of families who have COVID have been displaced, and obviously they have to live somewhere else. So we want to make sure that they're safe as well. How long is this event? O lale umi, ia o afu taimi, a wale sila mai moa mai rambano le tunu. Ole Mato service now, we're here every day till Saturday. So tomorrow morning we open at 9 a.m. and we go very late in the evening at 9 p.m. So right up until Saturday morning we'll be open. On our Instagram page, Asiata, and also our South Seas website. Ia o ia Mato postai na ia information ia mali telefoni e bili mai ai. Fia mana o se sosali ia mai se poi mei o le food parcel. Ia o le whatatala noanga na I le jaeo na le la ma le tōwha wholasa. Ia po le sunga John tautali. O ia o le so upo le community a le Pacifica I lalo le unanga le South Seas. Ma le tua, ma le Pacifica Family Health Group. Ia nganta I leo le matanga luenga o tangata tu motu le Pacifica. O matanga luenga I e tolu po o unanga I e tolu o le ua o mai whaatasi. Ina ia tu whaatasia le fisosoani le po le Pacific Response Hub. Le ua tau sila mai lunga. Mo tātou la ia whaafunga mai I South Aukilani. Po o whea lava o South Aukilani. E le nga o mangele. Aua na ingalo ia te autou. Ono autou whaafisotai. O le pētou te awhiwhio iai. I le address lea. Du Warden Place I Nai Mangere Town Centre. E le mawhainga kou misia le address le nei. Ona e baua leo le wharesa. Le whaafisanga I tōnu lava ma le shopping centre. Le tū le whai le flea marketi. Talau a au ma e whio atu iai. O lo o maua au nanga. Mai lava ya unanga tūlanga I Maota. Tūlanga I mea whale. Me tō tino o whaaleanga ina. Ia po o se tūlanga I tau mawhtanga. A whio atu matala atu a au. Le gata I lea. Pe te wala auli tātu numera lea. O valu se lau. Tolu tasi tasi. Tolu tasi. O valu se lau. Tolu tasi. Tolu tasi. Ia o le a dali mai ai. Ia e ilan tau o le Pacifica bada tua. To tele tama whanau. Sio tātu waturu o Samoa o loo whainga luenga. Ia matau tuai au unanga nei al Pacifica Family Health Group.
mo le tuai fa malo mar fa tele ia I le fionga I le aloli I le tapai pule ia ngar mo le mana vai whakaloa na seri ia me se forsunga Jonathan ia ranga tailea ia o le fionga ia le malu ia le whaurulunga le South Seas whapea fo ila ia le jofa ia folasation tautai ia po le jofa fo ia siu manu whaatili Mikaele ia o ila tau lava nei o lo o mua awina whapea fo ila le Ministry of Pacific People ia le jofa ia le vaungongo ia whapea fo le fionga ia tole foa ia ma le fionga ia na whanua tele ma ila tau uma e mo bori fo ile nganga whaafitai I le tātou councillors ia le tātou au kilani self au kilani local board ia le sunga po le tamaitai loia ia lotu le fo isa lotu fuli ia po le fionga ia tapua le fo isa ia I le taiao na le la maratua o loo matala they are still open until 9 o'clock tonight ia ai wha awau lava se ia pa ia le haso toa nai mai I le iwa I le taiao anga I le iwa I le fiafi o nisi na vaenga manantua tu inatu mo utou feo mangele Maria Wilford ia le na ua whafsili esera ofi fie toi ngata I Maria le na tonu lava o le ale farisa po wesi manga yo ka ko por kalame live atu tato Italia tua ma o le taimire nei mo le to fine Maria le fale sa tonu lava fo ile le ai la ku wa ya fito tonu le shopping center le tule I le swimming pool e uma lo le swimming pool like fa solo ngai kua ia na ile va le swimming pool ma le healthcare fo ile le fale ma ile le family doctors le la ia ile tu nga vale le na le fale sa tonu lava le kale sia po wesi ale sunga le fa finga ia tanga tauli ia o le tamali sa mo fo va tu le tulanga nga le tu afe inga you won't miss there's a lot of people and movement ina ia fio ia matala ia au ia ina ia fa tau fa nga ina fo ile o nga matango fi mita ina couch malo le ma futo mai me se fo yo sunga ya malele ia o te loala malele mo le tali o lo fina ngalo I le Tasi Market e le o ia se tato o unanga wo o tui America ia ai fa peo fa fonga mai ia ila tau fo I na I fia Tacoma Washington ia mo mia lava malele ni nai o unanga fa pena pe yo vaenga le sa utala no toi atalo fa fo le sunga ta ule le fereti mo to umalava lunga le tato por kalame la tato atu le tato malolonga foi mai e ei vaenga ia ta u o te mana o se faile tato fa so mana tua na o vai atu le so na nafi o le na fa tu langa le tato fa tatal noanga male fionga I le tai o le tu ngai ia por to fa la wofo a mai ala le tato fa salong fa business ona foi mai la ia ona maua leo se antoanga I le story le na po le ale tu langa mai le ne fiafi au ke rwesi faila wipki e te le ale story le befa mai ko inga sa vai pe mai ale tato fa salong fa business nei Malo lava ua whaapaingo whiane le PacificEzy o na lafo se leni a inga mawo I Samoa. Ua iai le lato au nanga fo e tā ua o le PacificEzy app. O le au ngā o le nei app, ia e mawhai iai o na e lafo ina lau se leni, mai so o se nofuanga I so o se taimu. Whaau ngā le Apple Store o le Google Play e download ai le PacificEzy app I lunga o lau telefoni whi ave ai. Whaataita inga, tatala le Apple Store o le Google Play. Ona e tango le e tā e tutonu le PacificEzy app. A tau loa sila I le icon po le whailunga o le PacificEzy. Ona e tango loa le e kiliki, ona a matai loa lea ona download le app. E iai wha maunga e mo o mia, taipei o lau tusi folau, po o lau lai sene ave ta avale. Mani isi wha matalanga tā ua e tatau ona wha atumu, le a maea ona e download hina le app. Ia o le nā ua iai tā ua, la foloa lau se leni I Samoa, moni isi wha matalanga wha so ta ile numera, o valu se lau, o, tasi ono, pea si fo le lato upenga ta whailangi I le www.pacificezy.com. Wow. Go guy makes you just give me a second, eh? Hello? Auntie! Oh, Mayuko! Cho điều số, con ai xem mấy sao cũng quen anh chị phạm tội mà lunch mà lại kiểu.
Baby, what do you want? Barbecue one? Barbecue. Okay. Chef from Morris only. Yeah, okay. I don't have a channel. Thanks. Love you. Love you, family. Love you, man. Okay. Hello, Vaku. Yeah, fancy. Barbecue? Yes. We have the barbecue, please. $1 for voucher. Thanks, $1 for voucher. You know how much I love you? No? No. Jaibala wati le wa tolu se fulu ma le 5 minute wa te ai le tu lai 5 e le taimi a mantou iau te ronei ia po o ni usila mai se la foi ia ale lau sila fia ia mantou i au kila ni nei. Tau tele iau tu le malolonga sa o wha mapu e te utou le tūlanga foi ma le update winga i le taitai o le tuangai. Le sa ai tatou tele iau tu la iai i le vaenga lea. E le video le na au mai lunga i le whaatalanoanga le New Zealand Herald. Le taiao na te lona tupu le taiao na lela. E o mana tuana te tele lava timunga ele kekele me kele mangele ia o whaasolo tu o ne hanga male rua tuanga i North Shore. E ila le antale lea wa share solo mai lunga me se fo o penga ta whailang. O le ave pasi. O le haru le pasi le mga hala lea. Ai sei whai mea iei sau fika. Mana ia foi le tatou tantara noa lunga program e sa le fau. Pada tua fai mai so fina ngalo. Na ona en tatou mati ai fo ile tu langa ole. Ole ha so fina ngalo le la ka show atu the video le. Ai e ke ko mengi mai. Ole ha so fika fisidi le la fai atu. Fa matau se ngaluenga ata mai. Se fai unga ata mai, fai unga le pasilia. Ole fa au pe ole alu le malanga. Pe o se fai unga sa te tauna to e filiu liwa ia o wangi fa anual malanga le o le nau la pasi o wangi kwai se silinga luenga ai se sila mai o ko le wala ngaluel pasi mai mo le mai lava se sila mai le wan tanta mai le sa wale pasile a vai ke sila tu le tau te va vai to ile pu e tu ai o le vai ka ele le mele pese vai kafe ai so solo ai no mare pasi io tata to le tala no pese sa vai pese uporu le pasi ai ia se sila o e fai mai sa fa tata o le a so fina ngalo o le a so fina ngalo mai le fato fala inga le ave pas ina ua fesilingia fo ia na taimi le media bisa fo ila tau le wal herald le na mai ai ele o vai so len ke ngai le akala this happen in the morning il taia ona le la inai o ne hanga ia ai fa mai le tala le ave pas se o ngau e fia mo morika nga kai o ngi ku hai nga lu se la voila le o ai ngi se ma fa ona fa tali pasi au ta fo le tu inga au wala fa pe ai a mata foi la e tu o fea le fare fa akari pasi ma foi nga fe le to inga pasi va bia le ha so fina ngalo se menga so fina ngalo obi mai so fina ngalo e tu sa yo le o e sila hantu ia ana ia tau a madai foi le nga fa ve la ia be se foi o ma fo ngai le dei mi le tanto wa fa so ai ta tu tele i o tu le menta o pusa o tala noina o le fina ngalo le na le na le pasi a wangi ku waisis ai ke ia fatula wa nei fisili nei talo fatu le tofa le batu faiva ia la tofa to lo wena io mo vai ia le mavuta mai ausitario ke do po oscar po america ri se o so mer fatu o le asa o e fa ka kaula ko far ko faiva e ke o ngo alu e fa galir ko inga anga o ese ave pasi o le a la me fai so le o vai ko le for pasire ye so e la no o le asa e si ua fo ise sa va ile nga ver pasine e yo e si ua fo yo se sa va ile nga ver pasire ila wa le tau mai tau ia ai fa mata fo e workflow now e mo molita ngata a o susu u mo la tu se vai venga ruenga a wa to tonu ia le pasi bantu wa i ia le na o le fai mea ofo o le ngi fo i vai tau o soi fuanga e mai sio nei vai nga malolo vai se ua makai fo inga fai fika le au
Se ua makai wenga su e fisir ko kele e piele mana o fu ile sita kantaia e mawala lo e anga fika malanga ave ka avan I lungo le vai ngai lo fika riska e wana ngalo o lo saunga le mu iyo a e lo a e lo ai o ele sefi o na fo e lo fa italia ia te e fa ale sefi kele la kilo la doinga mea e fa ale sefi o le tula le la valia doilo na le sefe a fa ka inga la o le bo ulunga o le pasi malo fa na ula haiti fu ile a maka mai la lo le lua ko kausanga le fa kausanga a lua lu ngei la le pasi pelo pe fa fu se ia I ko ngor kafe le a lua lu ngei la ai pe le pasi ko ngor loko le male le na tau sila uma tua mo va ai tuie ma maka I lo le nga kau kakafi e se le vai wala nga o le tata fela vale vai ma kau fa se le pas e le ma fainga e ngofo vale ko ngore pasi ma e fa kari se I kau ngu ku pai mala vai no winga ole a ka penga lau punga I fafu a fisi mai malau fa nga ko kelele mai sa unge ke kango iyo e sa ili se vai nga e tau mo fai ona tau nga ia a e sila ku le mabalunga o le vai le pe wa afar pasi I imagine pe e oso I fafo e te tū I lalo. Koe kiki au lunga I lo fatafata po tu lo fo. Oro koe ngā mea whapenga, e wha ata la fonga. E ufo I le avele nau stangata to tasi. Aua le avele nau le tangata, o le fautuanga ia wo nau. E to e watu runga prokalame le tama I kiripi lea. E to e whangua I le to whama le utanga. Aua fu e te nau se o ngā ruenga e koe maua. A e kuwai I le ngā ruenga I le taimile nei e sila fia lele ia e pule o wharewhai ngā ruenga. Sila fia lele ia mafuanga. E le whapea o lolo vaia. O lolo vaia I ai le lolo vaia le akungu I le pule. Aua e te nau te lele ia. Ai manu I le upenga. O tau fu I e ave pasi. Le e whafonga mai. Walanga o le upumoni lava. O le ke le o le ave pasi Samoa. Pe te le fia la utala. E le fa pe o fa ya tu nga vale la tau pito la au mana tau o nanga. Ai e loa le tautai poto I aso leanga. Ka ua yo le foi tau. Vatu fa so ai e loa le tautai poto I aso leanga. Lea le winga o lea foi tau. E le la kurore kau kai poko. E le la kurore kau kai poko e vai koe e ka kafe pe le sefe mo tangata. Ala wa no. O le poko o kaukai, ngā lako kilo I le sefe, koe fo I ka koup le se whaiva. Ma fua I se that's how wise he is. Au fui ko ke ngau malia mai langa aka ko alu pe le pasi le valea. Ia, tele tūlanga o le awha atamba, ia ma wha alea ngainga. Ia kūlanga nga, toi varvarusia ia o le whau. Ia, e bese fo I o le tūlanga wai ai. Ia, ale kurikuria po se Samoa po se Pacifica ele o ye se fa ma ni ngole na tu langa po ile ave pas but it's a general faso o le faso fa la wetele iyo afa pe olenga sao mai la pasile a wala fa ka ia o ele si pasile la sa e te fo wa ia ku fa pe o le pasi ala kama o town le la o le pasi town la maka la town ni la o le koki le la fa o le afa alu pasi ai mako wo uma man pase se lungo le falo le pasi ia kam viola e ka via mauang ko le pasi la fa pena o yo le ia o le fo I mai le vaenga na o fa ia tu a sona na fina o tau mo fa reach out mau hale fa le ava no ai tala no ai ia mali ta yo le tu ngai le sona na fi lungo le telefoni na o mo mai Samoa ia ile so yo le tato o na ngai Samoa fa tu langa ila ia le o se fa tala no nga mo le yeso a manta mai le tai au se ia o mai la vola o vili muli anei o le toe kwa tele fa ai mai se fo yo matou ofisa I Samoa ile tau na tiatu o matua fiu to se ava no bo le mo na se to fa fo ila utala le se to fa kilia ila fa fonga ai mai se fo o te loa ia o sia opo ma sia saule lungo le tatou prokalame o e lango ya bai mai lango ya la fai le o to sirfia na o to mo fai atu le so na nafi ma wona matala no ngai lungo le telefoni male ta yo le tu ngai le to fa la wo fo po le fio ngai le fai pule e a bia a frutoi
Ia sa ia okay mai. Ia ole a whaatūlanga whaatalanoanga mo nei. I runga o le porokalame. Ai ole a to get back mai anana fila fiafi matulanga o nei ina ia confirm le whainga o le Zoom matulanga whapena. O mana tu whaasoa le vanga lea. Leanga o ile tele ina whitongi ia iei manatu mawhina ngalo. Ma au te mana tua lava fo. Ia le tele o le whaasea na inisi fo i mai le amatanga lava o le nei porokalame matau mawhainga. Ai se ha e asiata ile mawhai e ona e tango e whaatara noa mai nisi o le ituangai. Ia le la ua uwhai atu le viafi le nei. O le ngalue ngā ale ngei. Le anga kau mawhai aku lava, kau mawhai atu lava mai ale lantaini. E tau mawhai e wheso o ta i atu. Ai pangalea, e le mawhai ona maua sea manoa. O si o kamai whaangongonga. Ona o lea ua maua le tangata e tau o le tangata o le taitai o le ituangai. Manga kua. A kako wo ngei whaamedia e whaakalangoa HRPP mar fast. O le mekupu. E pei sa oile upu fo ile le whaapaa e le pomu i o kari mai le pomu i pei whapena ai antato wo e whaatalanoa le malo ma le ituangai. O ila e tātou te e seilo na whaitau. O le ngangalala na fo isa ia tau. Ina ua mahe ai o na tofi aloa ia. Le taitai o le ituangai. Ua fiu e koe viriviri. Te iloa koe kiki wha alua se fulu, miss call, ia na vili atu. Ia o se toi get back my foot. Pei o na talatala noa ilea sona nafi. Ina ia mawhai o na wha tala noa ina i lungo le tātou porokalame. Ia wa ule iloa la. Po o hai o le a mawhai ngā susu mai e wha tala noa. Ole taitai o le ituangai. Po le ituangai. Now, awa fo ilai ki wha bea mai. Awa fo i ke wha bea mai. Ai se halale me tele alua ia tuila epa, tu lou lava. Le taitai o le HRPP. Ai se mea le ona ele alua ia po le tofa ia le ale pule. Kiro penga kou maua mai ile ata le na au whaara iloa atu fo ile na po ele mantu wata i Samoa. Ia, le sa ia ia le tofa le ale pule me se fo sunga le taitai o le HRPP. A e fesili ma ia kia. Ai se ala le mea le ona ele alu asiat o la utali. A whaapea o la ua wha malolo, le tūmau. E le o ngau kele la uprokalame matulanga le au nanga. E tau tuli fina ngalongi pāki. O tau maua mai. O lea e tātou teo e tuli au puina. Ia se tali a le itua ngai e whaasanga a nga ile malo. Wha malama ile malo ni vaenga. Ia e mawhaifo ile o na au mai. E le mawhaila o na tātou wai iro o tali turunga a whaikau ki oe au mai. O le lea loa ia fo i lea. O tūlanga wa au mai ele palemene. Iyo. Ele whapea la tate whai atu la tai etala. Whapea a mea le hei. A whai wa au mai ele palemene o se tasi lea o. E peia o lou si ka i or kuskala. I mea lai au mai er kula fongu. Le ngai tasi lea poutu toa o whai ngā malo, palemenge, whaamasingonga, mare malo. A whapea la o la ua whai mai le kula fongo. Awa kou ke o kou e whai mea ia. Awa kou ke wha kalango ase lo ia o le ua wha malo lo le tu mau e le kula fongo. Whati ta inga lau te watua. O le ala le mea la ala inga songa halu ka ika le whai niu se songa wha kalango arka ngaka la ua au mai le wha malo lo ngā loa ia. E wha pena fwoi la le tilo. Ili wha pe tonu masao le wha atua whala inga si o mato fwoi au nanga. Peitai. That's how I look at it. A wha pe fwoi lau whai mai le pale mengi. E le toe a mana ia ma toe ia ni fina ngalo au mai whaapea o sui ua wha malo lo le tu maka kua. E le o permanent, o lai temporary. Ia te au la. E whainga tā fo ila na toe na nea se fina ngalo e au mai. Leanga o lai le o wha malo lo. E le o wha o ngaina mō le nei taimi. Ngā paula le me maua pe a kārua e vange ko i ngā mea wha apenge. O le whetotoa ai ma le whelautoa ai. Ai inga ua wha mapu e mai e le pale mene le fili ai o se taitai o le ituangai. Le halala leanga makua i o uko e pisi ai. Su e lo stato ua vanoa le unanga le neima le prokalame le Tautai A'e. Su e lo o le ua maua. O le maua mai le tangata na fili e le pale mene. Ia ai o si wha anono anga la lea wala iona o wha asoa i le vaenga lea.
to you look forward lava le faatala no ngai le ni aso ile fa ngia ofisili a me tau ofisili sa wa ia a wa fo tu lang ho na faiva mo na tiute ile yangi ofisili fa pe a me e a poi pai e fa sa vali la fai ia ai o te le lo ia ile nga ile va nga le la avala lua ile u e ile vala la fa so ile va nga ne e pe ia no fa so fo isi o por kala me wa mo watu o le va nga le nga wala ku va ai Samoa e pe e fa pikoa e o e fa kala ngo pai e se fo e o ya la fa ngai ngar ko fa e te fa winga ngai le winga o la fa so e pe a ka ua ku loa o asiata le mai le Blue TV ia ini usila nei e o le fo ua fa malo atu filinga wa uta siel pal ben nei lo to fa polo fiong ia fa mo pe mo se va o ai ia ko ka ua ku le por kala me ia e umalanga yo e mai ai je lo to e fa ili so nga mo o kamai ala nga le ke le nga fa karang wa meng iskar ka pengeka so what o ke le o fa kalang wa mi so your fast but this goes for everyone o te le o fa jala no ngi so your fast believe you me le nga o fa jala no lo la paki e ka kaula ngo wa lu kamai le ngi portfolios esa ola tala e te taula no wa lu ya o inga I mako sui e le o yengi la ko e o si ko inga ya fuyono tu lo wa so fa nei la wa lo la nga wa o sui nga o tangata le o yengi la tu nga lu nga fo ye fa minister pe ta yo tangata ye fa so ai le por kalame o mingi ska la nga ka kaunga si la fia e Samoa po o fa ape I mai to tonu o le loto I fale o madanga lu nga ale malo ele mafailango o alu kaulanga mai fuangi finga ngalo on kangaka ele malama I ele o la kongi mingi ska ena ona o fofola tu fa pe o se fa no noanga a fa pe fo yo lete fa fonga mai a o lete na lo share te mana share le tatu pokla mi share a fa pe fo ia maua ele to fa ala wo fo po le fionga ile ta yo ri tuangai ya tatala mai lo foi to ama mai se avano iyo a fa pe fo ila o lete fa pe mai le to tele o nisi e la to te fa ilonga ina ia media pai malafai ia fiso songi mai lai tu ia tu le foi to o le ta yo le tuangai pai se ava noa se o tanto fa atala noa ai ina ia pine ile tana le fa yantu ele ai ele o fa pito lava manu ya tasi le ai se nganga fa pena aya e fisili mai asia ta isia me le kile fa kula fa atala noa ina si to ino tu la epa malimoni o la utali ona o lea e ta oto au lape le palemene se ko yo mai e a fio mai lo I tonu ma to e fa au tiu te ma fai vai pe ona fianga ai believe you me a ta tala mai le avanoa ko ki sila ia ia au I fa tala nonga pe a umai se avanoa ia o tai au o le ile se o fa karangonga le fo pok tai pei la va nei o le fai la wa yo e mai se tasi o suisi ni o le HRPP po o le tuanga e fai sa ma fa tala nonga ile so tai au la ule fa ilo ina lo na suwa fa le nei taimi ka ko faya kala iyo ka ko faya kala ka mai ki surprise ai ole wing ola tala iyo to se la fia o le au te nau ina ia le anga o lea ua fidifilia le me ta o le taitai o le tuangai so we have to honor that o la fo ila tu ala lo tu ina antu le media Samoa ka kau fo ile o ko faya nga mea le utala no fa le uso fa le tuangane fa le iyo uso la ikiki ya o to e wo matu tua ma ile nei fo nga luenga e fa no le loto le va ia tu ia e pe to te fe lau to e ia e o e nga o ta ia le HRPP e o fa kalango ia walanga ile ma fa no o fa ia tu ia po ia ni media fo ie e na ole awalanga I te tau ana o se fai atu ala ufa azuale le fa pefo yo o tau o vatu fua au fai tau nei le ile newspaper le ale observer ia mana ini si fo newspaper mana ia e lau te mai le article mai ile malo ia le se kaimi
la ko mai le article mai I le tuanga la to o mai I la to o mai fa bena e manuva solo le ale me fa tango fia mai I ia me mai kausa ilia ku I me ia ona la ese le tustala fa le tusi ese le tustala fa tala ma fai programme e lona ese nga mena o lona ese nga ile fa pe ona o vai tu a me out this is my own opinion o le ese nga o kuskala me fai hanga ka foi fa ku ma fo pena tala no pe tele tala no pe o le ruan tala no nga waleva po skala nga ngafi e me fai ana ito tango to tu sil menena o le tangata le fa sala la ia ele me fai nga ko ka ngo live se ruan tala no nga na fai le lua festival tau mo mai lo no winga o lona ese nga ma le fa ta waina le na o ava no e ma fai fo na tala mai tu la no le na anta vai tunga isi fa fa sala ki le ka ua tu o to suafa ia piko kasi ia ata vai foi lesi vai ia e alua ia I malu ata la tu lai Samoa ia pika I kole e pe tu ai maniti tino I pisanga pe o le tala e fai ele o salvalasi e te tu I le to e maniti tino I pe kilo e se alfa ai mela vai pe kilo mreva o yo se o la ule na fa soa o manatu ia e au vatu fa la wa tele pe no fa tu se atu tatu por kala mele nei ia o le ai te tala le ava no por kala mele tautai A'e ia mo le sui o le taita o le tuangai ia fa si fole se o tanga va tu le quote le lungo le tatu screen ta ua I o le vanga le ai o fa tuanga le mo tatu ia le au mai mo ia e bese fo o wo ma pa anga mai ia o ila to fia le dei por kala me o te loa o to tangata e fia I tūlanga o le tualalu. A tongue has no bones, but it is strong enough to break a heart. Be careful with your words. Te nā tōnu lava. E hele kai miso le ke veloa mai ase kala ke whaalonga hunga. Pā tonu. E fo I taimi e te veloa mai ale whaamantalanga e paka la vea ka ika, la vea la ka whaangau, la vea loka ko alua, la vea mo ka mākua. Ai ona o lo siu ka mai le fia sinta mai menti ke le fia ile skai mi nga so ona fa lele la ia ma so ona tongi ale fa matala pe ana fa ya tu la tetala anga u tatou tau ma fai fo isi tatou pito la au tau te tau ma fai ia e fo ala mea ia pe tau te tau ma fai fo ia e fiso so ani e fa tainga mali e tu langa wa ia felau toa inga ia me se fo el prokiki wa nei ia o te lo wa leva ona tatou to ai tai o malolo ia wa leva fo ona tatou no foi I lango ia me se fo o le tatou sa ai ma o mali I tūlanga fo o le rofo ia o nei vaenga na o le isi tūlanga fo I wa ia nei initial update mana fo I faili tatou fa soa ia me se o tūlanga la na le na ia ile tatou fa talanonga fa manulula ia ila tou sa look forward le fa talanonga ma le taita I o le tuanga ia wale taunu la ia ele to get back my lover e tu sai ia o le fufuanga na fa tatia ai se ma tou fa talanonga ia a tonu fo e tutupu matangi li wa a tonu e te ua pasi a ko se si pe fa soa ko se sil tatou poklam ia toi liu le ma tala ia senga a fai fo I ni tūlanga le ma alofia o ni tūlanga last minute fo I le tatou te le mai lo ai tūlanga dawa ia se e malama lava e pea no fai atu ua tau tutupu fa matangi le manatu fo I le ma se tūlanga o langona ia ona e au ngoa ma se toi tali ma se toi respond e toi tu ina mai e tu sai o le fofuanga sa ia ia ole tasile na mataupu o le ua ta o toa I panga le tūlanga fo I le nei fiafi ia ona o le tātou taimi ai ona inisi o vainga ala itia o le fua nisi o tātou talana wailunga o le tātou website ai mese fo I o le tātou Bluwave ia o le ua mai ona whaamanino fo I e le fionga le fonga fetalai ia na inisi fo I o tūlanga matua inga ia sa whianga iai fo ia ai mese fo o le tūlanga sa ia le vaenga le peina tua ia e le taitai o le HRPP
e tu sai foi o se saunoanga foi le fa pe o lo ye le o lo itua tu ia na fai unga e te fai tau ato to ia o le na ua manino ai ia le tali ale fionga i le fofitala i o Maota o le si vaenga o le aso tai au ele ngata e ele tatou wa faatala noanga ma le sui o le HRPP se tasi o sui sinia o le HRPP po le tuangai ia ai o le aso fo ia tai au le ai faatulanga mai ai le faalau i loina faalau i tele o le sui fo i le o le antau vai le no fo vai mo tonu na tu fo ia o le o tele lava i la tau o sheina solo mai ia le antau pai o le antau la fai ia au te lo le aso tai au tu matai lea o le a faalau i loa loa ia ia le tūlanga foi o ai se ua tusi a au ia ia me se le vaenga whaau whai e le fast ia e le o maua mai se o tonga le nei taimi po o ai foi se o le a tau va foi e lalo o le whaamalu o le HRPP peitai le so ai tai au pe o le tai au le whaatūlanga mai ai le o le a whaalau i loa ai le sui o le a tamo e le whaamalu a le fast ia mo le tūmalo o vai maunga numero tolu ia mana ia foi le tatou wa tuli mata ia po ai foi se o le tamo e mai le whaamalu o le HRPP ia po se si fo o le arutu to tasi po le hale tūlanga o le ai te loile o toe mamau ai whaamapu e mai tūlanga ia mo le mamalu lau tele o sio tatou foi aturo ia e taua o ai lava le o le a fili tanganga ia le tofa ma le utanga wa le te fai tau atu e nuu o ka mai ngu ma piko ngu po le lava le ai lalo li tu malo le la o la sekele o le matua tele lava ia ai o le ale tu langa o le ai ia fili ma le tu e manu ia me uma laua o le fiso laua le tolo o le metaulia ia tu mai sesi ia e alofa i lona i tu malo ia ma faia me le mo tangata ma le tu malo na inisi na vaenga na manantu e afia le tatou wa fasoa ia mo le porkalame le nevanga o le afiafia pe se foi o le totele o tou ia le mafuta i lungo le tatou porkalame pe ana faiatu ia o le ngangana lava malau tou tala e loa i foi oi i oi o au upu lava e faalele e atangi ai foi lo tu ai ngatangata o ai pe o faiako e ia isi kangaka so le manisi o o le ko fa o ye e foi ngisi kangaka o fa bea o se matua ma fau le ia o se tangata fu le ngo fa bea po le ale si o le kai e le lo fa ingi ai wo tai lo e nga fu me tu puta te lo le ai ka e matua e no school before le fa to fa le wingo la tala tatia ia lo fa lo to fale wa arua misa e mo lo ko lua e nga lo ko lua e lo ka pa wo ala fa i lau e na o e te lo pa mai fa fo kadinga va tu alo lava ma lo fa lo to fale o lo kango lea kusi mai lunga ma lo fa ali mai tatia ia le o mikula ma tu fo o tato por kala me o le ngoa yo fake page so mikula tatia la mikula wa la ngol au pa ai le na le te fa ia tu o e lea e te ko meni fo le ma faini au tala ma ma ngutu wa o lai te saula va yo lava falling ele o se toa le na mea le o fa ia ku sa o ia oi io ele fa so sa o lo fina ngalo mo manatu le o lo faonga inga le nganga ma e lo vale ai ma e vala au pai ya la fai e vala au so ya ia te ele ai lai le se pala ai ele o se toa le na me o le mtua le ma fo lava ia e umala ia e te felele le ai pe ya o le lulu le ai valo ia 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 anga pasia e yoru au kamaku walile lau kamale le nga para vale mai vaso foi si lau kamale le nga matua e vai fa penga mai ka iko ngale le apa pangu mai ngi vari lo nguku le loa o le ngutu wa ia lima ke ala ia le ti nano tale i lo o se tanga tale le ua matua ruen toa lo tanga tale le malo o le malo tamali anga ua matua fa leanga toa lo attitude awana ingalo peke fast, peke HRPP, peke tautua, peke SNTP.
PacificEzy. We are Samoan. Pesenga Jerome Great. We are Samoa. People from the sun. Iyo, Elena. Ia Elena John. Vitaya Maria. Fakai falongo ale mikula. Lenga. Iyo, ole mikula. Wanso ia. Ai loa nge la ko inga pola ka lo mitio ka ikare makua sefio makfefi. La kua se au kama se ki me sa upu vai wa pai pai aso na sa va mar fali va tu foi le fa fonga ele ya fa mangingo le wingo le me le mikula sa va la kam van e ki nga le fia inguro kinga ai lo le foi la makanga fa yanga palo nga fa fefio sa se kama sa mo e ko nga e ke vai e ke ka ufalo ku ro e ki le pai pa o ki le mikula e ke ro e te rola utala e isi kai mia ngau a fai e vala au goro ki nga o ki mikula a la ua mau le leilo li mai le ile au le pipa ki rola ukala e ki o so mai a la e mau e ngau a talo fa le fio nga fu ya verili e se kia fa tai le mafuta mai i oi ya le ngol tama na sai lo fa ai to mua ma lo le mafuta bai le nei vanga le fiafi no be tu tama be se fa le fio nga ya fo file mu ke risome malai fa tai tele la va ya a me fo luka seaso ya ya sunga ya fatu mo to u malava lena to vau ya a me fo fionga ya suruama fa lilo le atawa io e talo fai mana ya le fionga suruama ya tasile o le sao tama itai le fionga fo ya patu kasile o si ole o fa pa o sao kama ikai le suafa le ya me ai me se foi ia o to u malava ia i te wale a fe me fi pito vao me se foi ia le sunga dui mo vao mo to u malava ia me se foi ni so la to o kare lo po ni so fa pa u mai nunga ka ko por kala ia fa e fa pa u mai o tele o maua ai lo fa tele mo oi au wangi a ve o se mikula wala ngai fa penala e fa mai lutina o kia de mikula va ai la e lua me ia ngau le au re paipa kakangi la ro mareipu fai au fo wale nga ai va ile sauda ko mai be yo la tu di mai le au manga u yo le fa ta tele nei va nga la via ti sina pi ave fa pe voi Stefano ya male maftanga ya vio eli a me se fo petelo fa ta tele ya te o u mala velu ngor program ya fa malo tu fo il fio nga fa sa valu sawanga tau walofa o i kalo fai ya lenga ye foi tau fu el tatu fale ana ya atalo ki ka ke fu ya fipunga mai foi ya tatu mai fale la tai ya fa savalu ya lenga o molo nu ya vai atu pa ia le tau ana male la tu tama ya me se fo tama tu sala ngalo fatu lo salogo tanga tor vau no fofia ya mo upu ya te o fale la tai malo lava ile dei vanga le fiafia me se foi ia a samasoni fai launga ma uto uma tu le leia po auli o ne ngalo o le vai so fou ia bo ila tau fo fiafia ta tau te fa so ai tu langa le ngado me se foi ia to tala ia fai induction le tatu wa nga lupe foi vau ese ile aso lua o le vai so fou le tau le fitu ile tatu wa fale o nga po le tatu wa no fonga ina le self seas lima o Tower Road i o Tower ia mo ila tau fia fo ita te fa so ai matulanga fa pena ia tatu filo ia ile so luor vers fo ia ona fa si fo leo le tatu fa so ai le ne fiafi mana tua toi fa manatu mo tatu le tatu to sa mo le nga malako nga luenga me se tatu te to fitu le pe o to tu fa tasia o mo tatu loto mo tatu nga e se ira ka ko fai au ave se ka ko fai ku au ai o bai tatu nga lu e fa tasi o aia le o tu le foi ai le manu wo ai fa ma ko New Zealand io pe ana fa tu fa te foi ata tu fa matalanga tu fa mana tu tu langa na ma to wi New Zealand io o ai ku mai le foi po le ha foi le ma fa ngor ma fukanga ma tesinta sa le fa finga ia esidira yanga ku le wo fa yaku e ke o ke le lo mai po le ma fa no le ma fukanga ma tesinta tau tae lo fatu na ua fa lo mai wo fa ma vai but the life will go on
fa mai a Celine Dion the life will go on e move on e fe sui ia la au o fa to anga ai tau te tau mawhai tau te move nga iluma ia tu langa lana le foi la o sau Chris Hipkins ia le ke kau adjust ku ia ia ai fai nice fa penala tatu ai le manu hulu tatu malolonga ta te tele la to mai monga ma tu mai malolonga no tatu kolosi le tatu update fa ta pena mai le to fa va ai na fola sa e tu sai ia o tu langa masani o tatu por club lo fa tele tu mo auto io se fano for the toy ya me se fo yo le mai monga de vanga me so le ainga ma auto mala ni siwa misi atu me se fo yo le paito paulo ya me se fo yo neru polonga ma auto mala moli to lo faanga se ta ia ale ngata fo le moli lo faanga ia i si u mara in loa le ma tu te mafuta nei au te ro ia fongo ainga ai me se fo yo maftanga ia au te ro nei au ki lo ba ia va vea do isa mo wa misia ia le tamao le ainga ia yo le tatu we va teis ia po o ni si fo yo lo fai malanga mai o dio to tua o dio to ma tua ile nganta au te ro nei Australia Hawaii America ma so se ta fala vor kelope na malanga mai Samoa fa manu ia le tua ia I enjoy tatu taimi ia turu i fafo e bese fo ona ia vanoa se i kausi e fo i fa ngau ia mama dou ia tunu i fafo se i kausi o kou ia wa uma fo to fo i Samoa ia ona to ulu fa o fo ila io tatu ainga ma fa na u Samoa e failo la tu fai vai masani tatu malolonga fo i mai fa mai an tu le to fa va ina forsa auritia e le tua to te mo ne fiafi tatu fila ila so taiao fa kwa e lo ai la fa tala longa ila so taiao hopefully finger cross fa tailanga leo le tu se fo me manu Sorry, e fia po. Seri. Anga mea kasi na swanga o sini pe fie. Uso, kan yung kokongi me melo fufu. Ja, okay, so voor. Pauze. Thanks, sis. To the love to the family. Okay, bro. I love you. Love you. Maloso. oh talo ko welcome to Tomasi Malo. pe Talo for bacha. O te whatalo whātua mai mō whāwhonga le tātou tunu o mā lo le whalau o tātou au lia lua yaso le masino o Februari o le reitau sanga lua awhe lua se fulu. Mo le tolu isi mai alau whāwhonga I tala whāpopo ma oto o tonga o meo lo te tupu ilo tātou tunu o I Samoa. Tala mua ua whalamanino I le awhionga I le whawhonga whetalai o le Maota whono o Samoa le susunga e papa lii lio o loipola ta eu ma se pau. Ia nisi o vaenga wala sila fia o le tātou o tinu e tali foi tau ai nisi o tu inga. Whaasanga ia te ia ua whaia whaalau I tele I lunga upenga o whaamatalanga o nei tua inga e manatu le whionga I le whafonga whetelai I le aini o na whaavae ma ua taitai se se inai le mamalulau tele o le tātou tinu. Sa whamanino I le whionga I le whafonga whetelai o le Maota nisi o tua inga ua whaapea ia o loo iai se tasio minista o le ka penenta o loo ia whaatonuina le ngā ruenga whai a le whionga I le whafonga whetelai. I le tali foi tau le whionga le whonga whetelai pa lei I le whia whiranawhi tau le mai se pepo whaamutalanga whaala waitele. Na ia whaino ai e le o iai se vaenga ia o ai ai nai e se minista le kabineta ma le pulenga whaatonu po le kabineta ngā luenga o matawhai ui mtiu te whai a le whafonga whetelai. Na ia ta o fo I talona se e mai le whai ngā malo o tūlai mai nei le whaatotua I le tua Samoa o Tasi. Wei atoe au mai ai ia le tūtua Tasi ia o le whafonga whetelai a maise ia o le pule whaatonu le kabineta o lona winga e le o toe a ia ina ia e le pule whaatonu ia po le kabineta foi ia ngā luenga ia tūtua Tasi ia le whafonga whetelai. Masa ia ta o foi nisi
hoi la tau ua tu fa te sia ni ate lunga penga fa mtalang o le Facebook ma fa pena o le fa le ngai nai luna ta le leia a mise o le tu ai se nai o ia i tu langa o lana ta inga i tu tonu o le Maota na ia to fa manino o na tu te tau ave e le ma fa ia o na ia tau fia ia se sau noanga sa loto ia se sui fai pule tonu o le parlemene ma e iai foi i le fofonga fetalai le pule na te tau fia i pe fa aui la ia i se saunoanga ua ia manatu ua leonga tusa ma tula fono tu mau standing orders i tutono le parlemene. Iniso tātou tala o le tai o le so sa maua ai le mamanglo telo le atunu whaita vale si tala fia i le tau fōu le suau pe o na whaalau i loa i se pepa o whaamatalanga, whaalawa i tele na whaapena na whafonga ina e le fionga le minista o tupe o le tātou tunu o na po mulipola ana rosa ale molio o ia fōu i leo lo nafa mani tūlanga o le whaasoso ina o tau o le suau na tā ua e le fionga ia mulipola i se pepa o whaamatalanga o le masino te se mo le tausanga o na ilua felu se fulu le lua na po mau lalo ai i le tulango sua u le fa mai na manisi o lo fa va malo masafa pe na lo na fuina le tau mo le sua u le masino na fe February pe ona po mai ai mai le tau sa fa tawina i le masino January o le tau sanga le nei o le tau ia nei o pensini ua pa umai nei le tolu tala limas a tolu tala tolu se fulu ma le tolu sa iai i le masino Januari i le tolu tala ma le tolu sene o le tiso sa tolu tala iwa se fulu ma le ono ua pa umai nei ia i le tolu tala lima se fulu ma le lua i lona tau fou le masino Februari ma le kalesini ua wha pa uina ma le tolu tala fa se fulu ma le iwa i le tolu tala se fulu tase sene le ua wha tauina i le masino Februari o se fianga i le lautele pe ona la tau mo le mauina i foi ia le nei foi ia swinga ia ua tala feunga ma tala fenga i le toia ai o whana ia onga ai pe tai i le asora na fia o le i mai ala asora na fina mo le mauina i foi ia le tūlanga ia o se kiutele ia o taavale ia i luma o pamo pensini i le wha moe ina ia mawhai ia o na tau mawhai e utua la tu taavale a o le i o atu i le amatanga o le nei foi masina le masina o Februari o le nei tausanga lua fe lua se fulu ma le tolu. Inisio tātou tala o le pō na pō sa whai eisa whilo inga lo ia le taitai fono o le Miss Pacific Island ia le taitai fono le fiunga le minista o Turisi Honorable Toi o le Sulusulu Cedric Bose Schuster. Mai se fo i sui tau wā uma e to lima le ua ia le wha moe tau wā ia mo le tau wangana nei le Miss Pacific Island Pageants leo la whatonu ina las whareile o le vai asura nei i le whale taano numero tasi i whale ata. O le nei sauninga sa whaia le pōna pōpe tu so le tāle i tu lai ono i le tāle i tu lai iwa e whaafeilo ai alo i ai ia le sui tau wā e mai se foi ia o i la tau sa malanga mai mai se komite whaafoe ia lo whaatau taia ma tu whaatasia le nei wha moe le ua tolu ai nei tau sanga whato ato e whaatau nu ina tanu ma le lua fesifulu ma le iwa ina ua tau fia ia vavao ia matulanga sa le mawhai e ono a whianga le COVID te se fulma le iwa na malau fwoi vai tau. Ma o se tulanga fwoi sa mo le mawina ia na ia fwoi niso i la tau sa pale mai ia i le pale ia o le la leo le Pasifika me se fwoi la leo Samoa e pe ona ia tamai tai o Jenny Tui vai ti le sa tau nu mai le fia na nafi ma o le tamai tai fwoi ia Jenny Tui vai ti sa ave fwoi ia ma fufonga ia o le pō na pō ia ma o ia foi ia le sa avea ma tausanga po la le le Pasifika le tausanga lua fe se fulu ma le tolu sa wai le minista ma sa ia mo le foi le whaaftai ia i le lango ni so tino o le Pasifika e uina to ai titi sui tau wa mo le tausanga na o le to lima ai pitai ia lo mo le mawina ia le tau mawhai mai lava ma le tili mai o niso tumo te le Pasifika ma alo mawhana u tuma itai leo lo o tau aveina ia le fu o la tau tinu ia i le nei fu wha moe i le whai ungona nei vai aso ma o le aso lulu sa anga ia tuai ia tau sala nei e to lima fatasi ai ma le fionga ia seu manu fo nei fafo McFarlane seu manu o ia leo lo o mia le pale o le Miss Pacific Island le tolu tau sanga le lua fe sefulu ma le iwa e pau mai le lua fe lua sefulu ma le tolu ia i no fuanga o tangata mātutua i vai lele i le mapu i whangalele i la tau polo kalami ma la tau asi singa o le amatanga o le nei vai aso sa malanga to le moteli sa la fai ma ana asi e fo no fuanga o tangata mātutua i na i le mapu i pulotu.
Inisio tātou tala, ua tāpena nei lei tō malo, vai maunga numero tolu mara la tō whainga pālota i le masina nei leo o whaamaunia mai nei o le aso lua se furu male wha, e whaitaunu ina i le whainga pālota le titi sa i lia ai, se sui whai pule hia o lei tō malo vai maunga numero tolu, e whaapena o no fui no fo lei tō malo e whaaleo ina mana onga lei tō malo i le fono au whai tō la fono, a Samoa ina ua tō malo le sa tau ave ina no fo lei tō malo le fionga i a papalii, tapunu o Niko Lehen i le masina o te se maule tausanga utona i lua whelua se furu male lua. Pitai, o whaamaunia mai nei, se tasu sui o yele whaamoe moe, o le a whaapena ne tau wā ia i le nei whainga pālota, e pe ona ia i le fionga ia lau timu ia, a fua wale se wā ai, o ia le o whaamaunia, o le a te moe fwoi me tau wā i le whaamalu, mo le fua, o le whaatua i le tua sa mo o tasi, mo le sile fia, o le fionga ia lau timu ia. Ha ave nei, hia ma pule sili, PacificEzy o pulenga, ia o le company wā a Samoa, ma o lea, o whaapena i nei, o na whaamawai, ia mai le fo ia tofinga ma lunga ai mo le sila fia o la fionga ia lau timu ia a fo wele se va ai sa fa pena fo yo na tau va i le tau sanga lua festival ma le ono le fainga pālota pitai i le imanu ia ana tau ma fainga ma o ia le fa mo o le ato tau ma fai ai mo le nei tau sanga i le fainga pālota lai titi alo nai tu malo vai maunga numero tolu o la fionga ia lau timu ia mai le a fio anga vai sala mo tele sala fai ma mangiangi o se tasi o li i ia ilu no tomai fa su tusi mai telefo ini se fa tonga fa va malo sanga lu ai la fionga ia lau timu ia ma sanga lu fo inisi o matanga lu ngai se la malo i tulanga ia o sui sui o tulanga sui faululunga sui of Sicily o faululunga nisi o matanga lu ngai tatu malo i silia male lua se fulu tau sanga o le soi lua se fulu tau sanga o lana tau tua ma o le tau lunga na o tatu tala o le neia solulu a matanga o le nei foi masina manu i telefa mo mo fofanga le tatu tino felo ai se tai mo ma fa soi foi Talofa, welcome to Maota Samoa service station. Talofa! Talofa! Talofa. Talofa. Talofa! 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 Ua iai foi au au nanga i lunga Pacific 40 ma le maua app. Mo nai tatou a inga, olo alala i atu lo mau.